ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausentelang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. KHYC sengkemi kelalap hi delagi jongki kemat bagidan kumbah palat prapo teligi yeng ki besak bian haga jaka jangka containment keberan cedian jongki khad metor. Yakini KHYC kelalap hadir makalawan banjurib bantip bermenu bailat dikini kiberiu bansyang bansa. Hakini kejeng jurib lalap bakalong shisha kejeng excitement ya kerukam syong rukam sa kebelah kelalong keslom kebadan hapadeng jong kesorba. Kejeng yok lat bansyong bansa kini kiberiu kedai na kejeng aiwa ki khad metor berhadir kejeng ki khad metor haus nam arah jakat prai kelasangi eno ban syemwai. Tu asam. Asam. Mana masuk ni pen? Hai. Lai sang mutel alis nang le tebot. Dan ba mentar lai mutel tu sia telapet ba. Kiri ki bade ke hani di pular na ro ena. Ha? Pular na ro ena. Pudar. Pular. Tu dan ba tu si. Mencari ngalah baru ya lah ngapet. Tapi mula meroi tersena lah bos. Cuma ni gue mau ngi masakan ni ba dia terus suka. Menjong re mana-mana. Dia lang na kita ro. Ba mau ngi temen bentalang. Am tu siaru tingte meroi sena lah tu siaru. Dan mensuat dan armun lain mentah labun. Kanu mentah baru dia. Dan rungut nyungut dan. Dan rungut nyungut pisah ni kadu yang sudah sepak yang lah denda. Ha? Kadu yang tidak denda. Dan try bos kenal. Nyopo prapu dan. Ya. Mereka nyopo prapu yang tangi tahun rungut tiang. Rungut nyungut dan ba menjual itu tu siaru. Tingte baru ba shine baru batik. Tu siaru lah head mentah. Dan pun bisa 42 flight. Meru dan bertalang na? Ha? Meru dan bertalang? Ngate tri kali munspa. Ngio telok ngatang yo baitiar tu di tu bilari yo tu. Nyak kali municipal. Tri. Tre municipal. Kumai. Tri ha ni ran matrat. Te ngate ngio telok ngate tri ai. Yo tang bait tiar di tiar tu yo. Menteri Municipal Kelam Tulok, no lah belum jamin. Ini mungkin apa Kelam Tulok? Bos ngayo saus pasan cepat. Mental let kam sini room long dah. Menteri Municipal, kumno Municipal, Menteri Municipal kam situlok kan. Nah. Ngam dan bos ngam thak refi. Ngam dan tu epic ngam dan tekara. Ngam thak refi. Ngam dan epic Aadhaar card pen card te dan tang epic ngam dan tu incharge itu laang senano epic. Mana tu incharge? Ha? Mana tu incharge? Incharge ke Babu Indro. Ha? Indro Babu. Weh? Indro. Andrew? Indro Babu ang. Andrew? Jaju? Jatuh tu bos. Jadi Kasih tu ni malum. क्या बिक्री इधर शिखर kalau kita asal lihat mana इधर तमाया नया मेरा दीदी का था तो नया नया अभी कितना हुआ अभी कम से कम 2 साल 2 साल पहले कहाँ पहले उधर 12 था। आप कहाँ से? असम का। असम। आपका दीदी क्या दीदी गाँव गए तो बहुत डर गए। आपका मेरा 7 तारीख को
kabut. असम Assam तो में. दीदी kabut dah lah. दीदी खारपेडी Hah? खारपेडी क्या? खारपेडी Kharpede. असम Oh, Kharbidi. Kharbidi Assam. तो यहाँ इथु दुकान किसके परमिशन से मिला बनाने के लिए? ऐसा ऐसा बताओ, तो ये घर Kan merusak ni. कितना आदमी रहता है इधर घर? अभी तो फिलहाल हम लोग एक हम एक मेरा बीबी और दो बच्चा Tu baca. तो किसको भाड़ा देता है घर के लिए? Sakandre भाड़ा का दे अर्जुन अर्जुन कहाँ से? इधर पंचमी वहाँ से? मोर गुजर गया उधर तो अभी किसको देता है? अभी भाड़ा नहीं लेते ना भाड़ा नहीं लेते अभी नहीं लेते Mesio मंदा मंशाव से ये किसका जगह मत पता है? कहाँ घर कहाँ इधर? Tu. इधर घर Oh. भाई कहाँ मिला पैसा देता है कि नहीं? यहाँ रहता है नहीं देता मकना ऐसा इथु इथु घर इधर में कितना आदमी पट्टी के साथ ये क्या है आगे से क्या है ये इधर से लेके उधर तक Itu kan. किसका घर आपका? हाँ मेरा कितना साल रह गया इधर? इधर हाँ 15 साल से कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश यहाँ रहने के लिए कागज मिला किसी से? अपना से खुद या घर बनाया? मालिक लोग बनाए कौन कौन मालिक है? क्या उधर में इधर? Ab bulai tu. बुलाओ तो गोरू भैया है Away yang arto like kumut biasa. Anki belum illegal sudah. Ini pendah. Light ni. Online कहाँ से लाए? अब किस यहाँ पर रहने के लिए कागज पत्र है? मालूम है मेरा दीदी के मालूम हाँ? मेरा दीदी के मालूम आप कहाँ से? मेरा दीदी पुलिस बजर नहीं आप कहाँ से? हम आसन से आसाम से कब से यहाँ रह रहे हैं? बहुत साल हो गया एपिक कार्ड है? मालूम या मेघालय का एपिक कार्ड है? मालूम नहीं हम मालूम नहीं? मेरा दीदी की मुस्लिम सब नहीं हिंदू है जो है मेरा दीदी की सब मालूम है कितना आदमी रह रहा है यहाँ पर? हाँ मेरा दीदी है 2 आदमी और ये ये लोग बच्चा है क्या काम करता है? मेरा औरत रंग का काम करती है यहाँ पर सब रह रहा है कितना आदमी? 10 आदमी बच्चा और 10 आदमी इस घर में? इसमें घर में Kapasan. PKTV Sa jerong bro. Okay, extend Ini ni. arteli kamera lah. Jurang. Awak ini try light. कहाँ से लाइट देता है यहाँ पर? दुकान नहीं कहाँ दुकान? Bos dia. किसका घर? आप यहाँ पर दुकान में रह रहे? रहता भी है दुकान में कहाँ से? कितना साल हो गया इधर? यहाँ पे हम बचपन पैदा इधर इधर? इधर पैदा तो कौन कागज दिया आपको यहाँ घर बनाने के लिए? नहीं हम लोग को दूसरा नहीं नहीं यहाँ पर भाड़ा देता है? किसको भाड़ा देता है? भाड़ा लेते यहाँ पे पहले लेता था
ऐसे पहले तो जो सोखा सिंह लेता था तो अभी भाड़ा बंद कर दिया है। तो एनजीओ है हम लोग का मैम लोग सीमा मैम लोग बोला भाड़ा नहीं देना होगा। क्या नाम एनजीओ? जो वो बड़ा मैम का नाम सीमा मैम है। वो बोल रहा है भाड़ा मत दो, लेकिन किसका जगह है ये? जगह तो कंटोनमेंट का है। कंटोनमेंट से कुछ कागज मिला यहाँ रहने के लिए? हाँ, उधर से वो लोग बोला है तो जब इधर में ऐसा पंजाबी लोग के साथ थोड़ा हल्ला हुआ था तो मैम आया था, बोला कि मेरा जगह है तो आपको क्यों भाड़ा देगा दूसरा को? उसका जगह है। हाँ, बोला क्या नाम? इधर नहीं है, बाहर का। क्या नाम? पूरा नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताया था। वो तो मैडम आया था, एक रात का टाइम आया था, बहुत रात का टाइम। क्या खासी आया था। खासी? सीमा? नहीं, ये तो जो सीमा मैम जो एनजीओ है वो बंगाली है। वो जो बच्चा लोग को थोड़ा ट्यूशन पढ़ाता है, छोटे छोटे बच्चा लोग को, जैसा गरीब बच्चा लोग को थोड़ा हेल्प करता है। वो बोल रहे भाड़ा मत दो। नहीं, वो नहीं बोला, जो मेन है जगह का मालिक उन्हें बोला जो मेरा जगह। कौन जगह का मालिक? जो इतना तो नहीं मालूम है सर, जो एक दिन रात को आया था वही बताया था मैम, जो बोला भाड़ा मत कैसा बोला। इधर में सब कितना घर? ऐसे तो सर 100 घर हो। ना 62 है। इतना तो हिसाब कभी किया नहीं। अब यहाँ का है, शिलोंग का है? एपिक है यहाँ शिलोंग में? एपिक की तरह बढ़ाने का कोशिश किया, नहीं सका। नहीं, कहाँ से? हम असम से। हम असम किमडन एपिक कुशवान इलीगल थे। तो लाइट आप बोला कहाँ से मिला? कहाँ से लाइट मिलता है? आप दिखाइए तो। 44 no. हाँ? 44 no. Kata tu pun ya. Itu yang kandidat. Yok permission mansa. Yok kuat mansa. Ha. Susah bat. Mengilas mana em? Ha? Nai. Ngata lang yang ngata ni. Sah no. Sah. Ini yang tu membantu dia. Itu saya try sia lalis no ta. Kanu minta beren bahasa ni. Idan. Kita pun ba. नहीं भाई से मिलने के लिए नियत अभी देखिए मिला कि नहीं? भाड़ा लेता इधर में? भाड़ा तो मिसलुक बोला है। कौन बोला? मिसलुक। कौन मिसलुक? जो स्कूल पढ़ाता है बोलता है जो भाड़ा मांगने जाएगा 3,000 महीना? कौन कलेक्शन करता है? आता है आदमी पैसा लेने? हम अभी किसी के पास में हम लोग दिया नहीं ना। कितना साल रहा इधर? देखिए हम लोग को जोने से इधर नहीं। कितना साल हो गया इधर? ये तो ऐसा रहता हूँ बिना कागज बिना क्या, घर ऐसा अपना से बनाया और रह गया। एपिक है? एपिक है? एपिक कार्ड है? हाँ, हम लोग को असम का एपिक कार्ड। और यहाँ पर 20-25 साल रह गया। अभी जाएगा इलेक्शन में हम लोग। Nakaliang jong kasing mentah singi hadin bangila ayo sibun ki cing ujo nang ki rupat ba abai de kayat kayeng nang kanika jaka ang ni ha jan kanika dukan Ajmera nila bon ki brio ki rupat ba ki bala ujor ba ndala poi tang sudum la bon ki brio ki bami nang ni naneng ki baterwai udrok sangthi hapo surok batru ngila yo sibun ki jing ujor abai de kajing sa bean jong ki brio ki bangim tip ki don belong ba ki don ki Rohingya Muslim ki ba petwer na kawai pat kari ki bon bansa hang ni hak ni gajaka ka bahap tatum ka jing tip ka jing kali ka jongi menta ngilap ka de gajaka jong ka cantonment ka badon hajan jong ka fire service jong ka Meghalaya hang ni hapo amot pran hak jing wan jurip ka jongi menta ka singi haringkat bat pi ki press pilayo I ba ini jakai berit ibangim sim lala mudder hapdeng jong ka sor Kindon ki yeng lani ki long yeng ki basa kumba khandai phau hadu shispa teli ki long yeng bat haga jingkeli ka jing tokit jong ye kini ki breu ku mangilalap mentah kasingi ngilap bakini ki breu kimde ki nong song snong ki bapura wa jong ka jala ka sini bun na ki kimdon ya ka epikat ka bade na kani ka jala ka jong yin re ki wan na ki wei pat ki jala jong kani kari India bat ka bi sajmet ka long ba hi kamrai ba shipau la shipau put ki yashna ar kerdan lai kerdan bansa ar phau lai phungut ki brio hakaway pakaway ka kamera kabi segment ba kiasyong yasa kila pelong ya kani ka jaka kum kata ka slum area ka batang banyu kejat la segment kungi kum kinong song snong kani ka jala ka jingwan ka jongi menta ka singi kalong banlap dala ki jong ki khmat ya ka jingdon jong kani ka lalong kum ka colony lalong kum iwi snong ibarit jong kini ki petwer ki poi hap ki bawan na ki wei pat ki jala ki pen kalalong
kum kata kajaka la ne kajaka songsngan ka jongki hakani gari ke be ka jongi kaba ima kalong ba nakaliang do kaseng im kwa ba nakani kajaka kin mi sibun ki jingma la ni ki jingja ki bala ban yalam sya ki jingja ki basosi nama kumbangi ui kumbangi sotu kalong babon ni kini ki briu kim dan ya ki kot ki slag go biang kelada kini ki briu ki basong basa hang ni ki le ya kanu kamrunar ngam ngatikna dah kaba ong 4% bagi pulit kinomlap bantri siki. Tika jingwan ka jongi mentah kesengi ngilalap bahang ni gidon kumba 6 kendai po du 6 teli gilong yeng bat ladangi keli. Manu ba jingbet yaki bakin syong kin sa lani kin sna yaki yeng ki jongki yaki ni yeng ki blaker ki plastik deki deng ka juba ka bangi yo kalong bakim sim la yo kanu ka permission lani ka jing jingbet jong kanu ka buat. Ni sotu bang ni ka jaka ka de ka cantonment area de ka belengok kalong bakumnu ka silong cantonment kamtep baki ni gilong yeng daki kendai po hadu sispa ka jingdon jong kibriu daki spangun kimsim latip lane kimsim lale ban wengi kini gibriu na kani ka jaka dan nakaliang jo kaseng ngiwan ban pet dala jong khmat ya kani ka jaka bat hadien bangilayo i dala ki jong khmat ngin sa syem ya ka wi ka senjam kata kalong bangin lej ban ya kendu yaki bor penya jong ka silong cantonment bot man tendi kena baki ni gibriu dei ban wengi kini gibriu na kani ka jaka ki poi wer ki poi hap na ki we ki jaka na ki we ki jala ki la ban yo syong kimdan kam ban siu watang sitengkaru ka bai wai lane ka bai jaka dei ki parri ki para do ki para snam ki jongi ki baha ki bakwa banwan chene sor silong ki watang ya ka jaka lane ki yeng syong wai ki jenjar yo tikani ka dei ka we ka ba ngi sopya do kata ki bor sarkar la kalong ya ka sarkar ka jongi la kalong ya ka silong cantonment bot namar ngi yo i ba ka silong cantonment bot tang shu tamput tang hundiat haka jaka ka jongka ki kloy ban penpra ki kloy ban syem ki nu ki senjam ban wengi ki jingtei de ka belengok kalong bele ya kini ki yeng kat ni ki badan hang ni hapedeng jong ka sor kim syem la le watang iwi kamru ban penpra la ne ban be kini ki beri ki song be anya ka jaka kena kalian jong ka seng ngin salet ban yang kendu ya ki bor penya jong ka silong cantonment bot ban dawa baki dei ban weng no si sendon ni kini gibriu na kani ka jaka namar kani ka jingdon jong kani ka slam lani ki jaka ki ber i satmet adu kata hapedeng jong ka sor silong kan wanra ya ka jing butnam lani ka ya ka jing pentok bria ya ka sor silong ya ka ri ka biyet ya ka jongi ingin salet ban ya keren ya kata bat ka baar ka bangilap kalong bakini gibriu abang ikeli kiyo jingbet na ban ring ya kalait na baro kini giyeng ki badan hang ni ki don ya kalait mereka belengok kalong ba ndi bekiring lait siyeng rei lengba ka jingyo na ka wei ga yeng ki ring ya kalait ban pendon kam habro sispa lane prak khandai po du sispa teli kilong yeng ka jingkeli kalong ba kaya misial kale ayu halor kani lada pipet cikinong kendong kami sial tang sulap ubri ujongi upardok persna ujongi uba syem ya kalait lane umlasi ka bel ki kloy banwan otno ya kalait wut dari yakini ki beri ki basyong hang ni ki bangi ki basiu ya ka bailait ngihap ban balang ya ka jingkit ka ba ka MCL ka ya kendu bakimla ban siu ya ki ram ki syak ki jongka kimla ban bandon pisah dari ngiso kendet bakini ki jakapat ki IA ya kalait menta de ki post dan kabalengok kalong bakini ki beri ki badanang ni ki ong baki laksa hang ni de ki post tuli gisna ka jingkeli kalong baki ta bor sarkar ka silong cantonment buat ka MCL ka le ayu halor kini balai ka matla lani ki matla kini ki bor sarkar ki jongi ki myo i bakum kini ki beri ki dan bat ka weru ka basno si kalong lari ka bu jingma yang ni kalong ka ni yo jingtep baki don ki Rohingya muslim ki ba petwer na ki weipat kiri ki bawan syong hakni ka jaka kum ka jingtep ka jongi ti nak leon jong kaseng ingin sabu ka jing dawa khmat jong silong cantonment bot ban le ya kendu no ika ba ong ban bu ka jing dawa baki de ban weng no si sendon ni kini gibriu bat ki deru ban bu jingken ya kat nuut kibriu ki basyong basa ni bat ya kita baro kat kibriu lade syem bagi syong sa bean de ban be no si sendon ni ki bat ka baar ngin salet ru ban dawa na ka MCL ba ka de ban wan ban ot lane ban weng no ya ka bor light ya ka bala ai ha kini ki lane kini gibriu ki bakilo pendon kam kita ki di jinglap jongi kum keseng bat kita ki di senjam ru ki bangi ngin sa syem nang ni syakmat ka ngi so thu kat kum ka jingtep ka jongi ki de ki illegal settlers rebun na ki di ki kumbangi yo jingtep bun na ki kimdon hiru akni ka jaka ka bodon menta ki lok ki jongki ki men ki para ki jongki ki le thap bot chi wei pat ki jala ti kai ka bangi ngin sim ka senjam ku menengkong kalong ya ki try jaka shwa
Kumangi sotu himanta uni uput usam begini ki beri kisah betek apa dengan kaput jongka Shillong munis jongka cantonment board bat jongka Shillong municipal ke bahak seketika liang. Te ngihap bantit cuai ke jengkang jongka Shillong cantonment board ban dawa naki baki dei ban weng ya kini ki beri nak ni ke Jaka. Balada ke Shillong cantonment board kam siam kan kono kara ke jok kapor nak kalian jongka seng insalet ru ban kendu ke bos sorkar ban dawa baka bos sorkar ke ban siam kam halor kan ni namar kini ki beri ki besong basak ni ke Jaka kilak ban long ke jingbu jingma ya ki nong shong jongka jala ka jong ibat ka baar ka bangilam haka jingi keren jong ibat kiwe ni ki nong shong jong ni Jaka ngilap ba hapor bangingiwan haka ni Jaka tang mar senyo i bangiwan kila don ku masangut sangut ki brio ki baju melian ban di drugs ki basyong basa haka ni Jaka ki pet nak ni Jaka dekat ni sotu bahkan ni Jaka kala bandir ka we ni ki kitam di drugs bat kumjuru ka kitam jong ki kamsniu ki ba bunjat ki baja hakeleng lane ha hajan jong ni Jaka tina kalian jong seng ya kataru ngilayo ya ke kerteng jong ki brio kiba we ni kinong syong lai ke kerteng bat nginsa but dian pat ki we pat kibor lane kibor kiba dei pet ya ke jing khayi drugs nang ba penting kena begini ki brio ki basa kiba khayi drugs kim di men syong bansa kan ni Jaka plastik kita miki bilor bat kiten ki don ru ki basyong basa ni ki senrang ki ba tray kambala la kalong misteri bat kiwe don ru ki boong bagi tray hapok municipal ki ba tray kum kinong sar bat kinong bela hapok municipal ki don ru ki ba tray ki dukan bat ki kam ki ba fair kum bangi so tho hi kini ki beri ki buan syong wan sa ni ki kinong bela sni hapok kan ni ga sort Shillong ni berkoi